ngõ nè xí bự khó nhưng bự tha tê là xí nhỉ tê giờ nhỉ xí bự tê nhỉ giờ nào vào đây hả ba nhỉ chỉ ngã nhỉ chỉ khó nhỉ qua mừng cả lại ăn mừng cả lại qua mừng cả về ngõ ăn mừng cả về thì mát tụi ngõ cả cha ăn mừng cả lại qua mừng cả ngõ giờถ่ายแค่ไหนงอเนี่ยเพื่อนๆดูเอาเลยนะครับอย่างนี้ชิ้นนี้ขอว่าเมืองกาเงินกาอยากเอาปุติพอกามาเตเวียสองคู่เวนี่ก็สิบขอนี่ชิ้นนี้เดียวนี่สิบปุตินี่แกเช่นถ้าเราเมื่อเราจีกันก็อยากเอาแกงอไหมเอาเวียนะเอาเจียวข้าวชอบปลาละหัวเกี่ยวlá hủ và kêu bà kêu ngọ ăn coi mẹ về ngọ ngọ ăn coi mấy giờ rồi ngọ sao có khó cái có khai cái ngõ giá thế pakai tolak le ang ligu che tí khó quá là tí khó quá là lạiหิมะตกมาแล้วนะครับวันเสาร์ที่24 25กับวันนี้26ตกมาแล้วก็หยุดแล้วปีนี้เป็นครั้งแรกของปีนี้ลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กยังมีเลยยังมีอ่อนเลยแต่Arianaอะไรจ้าเจ๊我也大概也个是呀，我该说的包谷吧，包才给人家吃了。我包个就是，我老了个，他们搞的。lái cả lái tiền về cái sau lưng quá là lấy cái ăn này so bé lại rồi lấy cái nó áp bé là cái áp thế ngon ngài ya lê ngon mà giờ khăn là có cái ăn người đây ăn người đây mẹ sao chỉ cái số biểu về ăn ở số phải là cái này mình phụ phụ như nào lấy sao nào lấy gà thế là số cứ khắp bụi mình chả là thế là mà có cái cá giá cá về là giờ nào màเลยนะครับแต่กี่ไม้ต้นไม้นี่ละลายหมดแล้วก็จะสกัดสเปรย์ที่ไปเลยสกัดข้างว่าจะไม่กัดแกะข้าเปลือกละเช่นนี้แก3-4 นิ้วมันยังมีอยู่ตกประมาณ12มาบรรทัดหนึ่งเนาะประมาณ12 นิ้วงั้นเราเลยแกสอบเบียร์เราเลยแกงอเงินเด็ดngó ngà về cưa ba ngà để bao giờ cửa cho bác cái ngó mới thật chào được là ngư cửa rồi ngư cửa giờ lại có gờ là I thought we used to have what do they call sled, isn't it?